Ёптыгыдык. Жандарdı. Красавчик. Красавчик. Dünya Çempiyonası'nın 3 olsa finalisti. Dünya çempionu. Азияның 2 olsa çempionu. Kırmızı Sıyımırı. Jolama Şarşenbekов film ortasında hazır. Bazılar Жаман емес. Biroq Jolama Şarşenbekov bu boshqa dengel. Жаңа назыр тастықтоғы бардық әрекетін жасайды. Білмеймін шындығында азыр қырғызстандық көрермандардың қолдаусын көріп, балуан шолақ Короче. Бишкектеби же Алматыдабы дегенде суроого токтолуп өтүүгө аргасыз болуудабыз. Жоламан дейт. Короче, жас кылан чатка жатсаңар жоламан деп. Көрөйүн да. Жоламан Олимпиада ойындарының финалындағыдай күресіш керек. Bazılar. İnsan Бахматов қандай активтері қимылдағанда әрекетін көруді, бірақ Жоламан қайтып азыр авалды оңдып кетуіні өте көп көздештірген. Азырынша активтері Россия балбан болуда. Ескерту. Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген матч бітірушісі Хаким Махмудов. Шындай өтіп құрама команданың башқына Саза Көткенбай Жолама Шаршенбековты килем ортасына алып шыққан. Жаңа Жоламан активтүүлүктү қолға алды ақырында. Ошондуктан дагы калыстар азырынча эскертүү берген жок. Birinci pasif Kızıl Turkoç'un bağlandı. Jolama Şarşenbekov'a verildi. Endi Jolaman parterdi işleş керек. Давай, Жоламан. Делай, родной. Короче, чаттагылардын да колдоп аткан базар жок. Жаңа Динсан Бамбатов азыр партерде кандай коргонот. Байкайлы. Жолама Шаршенбеков карма деген конун. Жаңа Жоламан иштеш керек. Кетти. Бамбатов азырынча жакшы коргонууда. Бирок Шаршенбеков чабуулду токтото элек али. Кетти. Ийини. Базар жок. Бир айландырыш керек. Чак калды. Моюнга алыш керек. Нормально. Чындыгында. Красавчик. Жоламан 5 ұпай алғанына қарабастан Денислам жақсы күреш көрсетуде. Башында эле айтканбыз, Бамбатов Россия чемпионы, Жоламан башка деңгээлде. Андыктан Бамбатов азыр кыргыз балбанга каршы жакшы күрөшүүдө. Birinci bölümün bitirine az gana vakit kaldı. Akırkı sekundalar hazır. Sonra ayakta görünür. Азырынча күрөш биз ойлогондой өтүп жатат. Жолама Шаршенбеков. Ал жерде турнирдин экинчи турниринен тарта. Үчүнчү жолу күрөшүүдө. Братан келди го я. Лиганын акагында. Эсеп азырынча 5-0. Жолама Шаршенбеков ишенби түрдө алды да. Динсан Бамбатов азыр кандай жооп кылат. Көрөлү. Экинчи үчүмөтүк башталды. Жолама Шаршенбеков. Жолама жакшы коргонуш керек.
Islam Bamatov nakat tutmasın değerli çatkanday. Birden varmadı bu turu hareketini jasaydı. Jolaman ağzını çağırdı. Müftü korganıydı. Bu oldu. Terbiyet. Çatış Çatış gerek oldu. Jagday hazır. 5-1 eseninde. Jolaman şimdi turda aldı. Güreştürü avalda ulanat. Bundan keyindiler aktif bo'lish kerak, mumkin bo'lishuncha Jolaman Sharshenbekov bo'lsa qayerdan parterga qo'yib qo'yishi turgan emish. Güresh rejasi o'sha narsaga yo'l beradi. Oy. Bazar jo'ga. Bu yerda Gayet upay oldu. Qarshi harakatda upay ishladi. Bu upay kerak o'rnatdi. Tabrik. Ishga Jolamandan to'kil harakatni aylash kerak. Kontravalda atangashni aldirib qo'yish mumkin. Bir upay Islam Bamatovga ketdi. Chiqish kerak bo'ldi. Jana Azamat. Jolaman bu safar Хороший. yaxshi qo'rg'on oldi. Kılıçlarını olayotganlar var ki. GT2 azınca Jolaman Sharshenbekov atangashdan şimdi turda oldida kelajatar. Islam Bamatovga ishlaydi. Oxirgi 1 minut 50 sekund vaqt qoldi. Güreşning bitirini chayin Qarmab qo'yish kerak bo'ldi endi. Jana oxirgi minutda Qoldi o'tiramiz do'stlar, maksimallar Shangduya. Jolaman deb yozib, давайте. Islam Bamatov charchadi. O chinini aytish kerak, eng sonda yaxshi dar. Islam Bamatov charchadi. O chinini aytish kerak, eng sonda güresh ko'rsatdi bugungi turnirda. Jolaman bilan yaxshi dar. Tagildi nuqta formada o'lchi. Biroq biz Jerdun Pashos kerak Jolaman yaqinda cho'ng turnirda o'tkazdi. O'zi chempionatni Bamatov o'zi chempionatdan beri shu o'tkazishga qadar ko'rtilgan. Oxirgi 14 sekund. Jana oxirgi 3 2 1 Bazar jo'ga. Красавчик endi. Bazar. Kechirgilar. Молодец. Yaylab tashladim. Chunligimda Erkek